ikaze kuri Mwiki Official, isaha y'ubusesenguzi turebe uko isi cyangwa se hirya no hino byifashe, ariko tugiye kwibaza ku kibazo cyitwa iva mu bice bya M23 mu bice yari ifite irimo kugenda ivamo bihatse iki. Hari ibaruwa rero nayo Bertrand, umuyobozi w'itsinda AFC M23, uriya mugabo wahoze ba komisiyo y'amatora, Colonel Nanga, yandikiye Donald Trump, nayo turibaza icyo bihatse. Ese yaba tugiye kwibona cyangwa se kubona M23 yiretsindwa nka 2013? Ikaze rero turaza no kwikoza mu burasirazuba bwo hagati, naho dusesengura gato turebe ibimo biravugwayo ndetse n'icyo bishobora kuza gutanga. Tugiye kuba turi kumwe rero muri iyi saha y'ubusesenguzi. Ngende Mwiki, asigaye wowe utubwire uriwe muri comment, dukomeze tuhane muri gahunda za buri munsi. Reka twanzike rero. M23 biravugwa yuko irimo kugenda iva mu duce tumwe na tumwe yayifashe, kandi akaba atari ibyo nayo yibwiriza, kuko amakuru ahari ndetse n'ibintu bizwi mu biganiro byo bitandukanye bagiye basabwa yuko bagomba kuva mu bice bagiye bafata. Babanje gusabwa kuva Uvira, barabikora. Ubu rero bari mu birimo barava mu bice bya Minembwe, aho hari amaze iminsi ibitero bya leta ya FARDC nako ya Kongo ikoresha ingabo za FARDC ndetse n'abayifasha bose. Bakarimo kugenda rero bava muri ibyo bice, ndetse no mu kibaya cya Rusizi. Iki kibaya cya Rusizi ni ibice byinshi, ariko mu kuvamo bo iyo barimo gutanga ubusobanuro bavuga yuko ari kwimura ingabo ari ibisanzwe, ariko warebera ashyiramo igitoroshi kirekire kimurika kure ukabona yuko ari ukusa nkaho bubahiriza ibyo bagenda basaba byo kuva mu duce bagiye bafata. Ese twaba tuzisanga tubona umunsi umwe Goma, Uvira, nako Bukavu, Kavumo n'ahandi hose naho hamaze kugenda bavamo nkuko twagiye tubona muri Uvira n'ahandi uko bigenda bikorwa? Ubumva leta ya Kongo yo iravuga yuko barimo kuva mu duce, n'amakuru bitangazamakuru bitandukanye avuga ko ari ukuva mu bice bafashe, ariko leta no ira AFC M23 yo ikavuga yuko ari ukwimura ingabo zayo, ari ibintu bisanzwe kwimurika kw'ingabo. Ibyo rero nabyo bishobora kuba bifite icyo bihishe mu rwego rwa politiki na diplomasi, aho ibiganiro byabo bishobora kuba byagiye bibahuza mu bice bigiye bitandukanye, Togo, Idoha, ubyageze mu Busuwisi, bashobora kuba bari kuri briefing yo kubabwira ngo mubanze muve muri utwo duce asigaye hagenzurwe na leta, mubone ibyo musaba, ariko mutarimo kugenzura igice kinini leta nayo iri ku ruhande. Gusa mu rundi ruhande nanone witegereje neza, iyo wumvishije amajambo y'abayobozi b'ihuriro AFC M23, wumva nabo bavuga yuko rwose badateze kuhagarika urugamba, ngo ko General Major uriya nuza uyu nguyu Nanga Makenga akavuga ati urugamba ntishobora guhagarara, twebwe tuzarwana mpaka dukwiye hiriya leta. Ubwo bimeze gutyo rero, nanone Kinshasa nabo bari mu myiteguro yo kuba bakora amatora yo yakamaramaka yo kongera manda za perezida wa repubulika, ku buryo Tshisekedi ashobora kwiyamamaza. Mu minsi yashize yatangaje ko rwose ari tayari mu gihe abaturage bamaze kumutora ko nta kibazo rwose yakomeza akabayobora. Biravuga ko ngo abayoboye neza. Rero urumva abaturage niba bisaba se ubundi ko abaperezida bakorera abaturage, kamaramaka ni byiza bikora. Ibyo rero nibyo hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo M23 dushobora kwisanga umunsi umwe mu gitondo tubizi twumva ko yamaze gusenyuka, ibice byose byasubiyemo leta. Icyo gihe rero ntacyo turimo turakumbura, bitewe nuko wenda gahenge k'abaturage hariya umvaga babyishimiye. Nta n'ibyo kandi twamaganye, kubera yuko ni igihugu cy'abandi gifite ubwigenge, bafite uko bapanga ibintu byabo bose n'abakongomani. Twebwe icyo dukora no kurebera hafi tukamenya ngo amakuru arimo acaracara hariya n'ayahe. Twikomereje mu burasirazuba bwo hagati, Donald Trump ku mbuga nkoranyambaga ze Truth Social agifite ukuntu agenda yandikaho ibintu biteza impaka. Mu minsi yashize hari ibiganiro we na leta ya Irani, abahagarariye leta ya Irani, ariko bikagenda bigorana kubera yuko ibyo basaba Irani
birakomeye, nabo Iran ibyo basaba birakomeye. Ibi rero biraza gutanga iki? Biragumya bigaragaza yuko umwuka w'intambara ugomeza kuba hariya, kuko ujya kumva bicishemo bararashe, Israel rohereje yarashe, Amerika yarashe. Netanyahu we yamaze kuvuga yuko rwose intambara ngo nta igomba kujya, kubera yuko ibyo imisiyo yabo ni ugusenya ubushobozi bwa Iran bwo kuba yakubaka ingufu za kirimbuzi. Bavuga ko rwose bagomba gusenya n'ibikorwa remezo byose bubatse byo kubaka ibyo ubwo ruganda cyangwa se iyo plante yo gusora uranium yo ku kigero cya nyuma. Aha rero ni kuri Miko Official. Icyo twakubwira ni kimwe, nuko uri umuntu muzima, uri umuntu w'umugabo, niba warahisemo twebwe kugira ngo wikurikirane. Hagati aho rero ndahita nkutambagiza nkubwire yuko nanone uwo bita Karasira Aimable uri yiheruka, bivuga ko ngo aheruka kwiyahurira hamwe ibinini, nibiravugwa nta raporo ya muganga irasohoka bivugwa. Biravuga ko rero RNC yahuriro ngo Nyarwanda, ishyaka nyine rya Kayumba Nyamwasa n'abandi, bamaze kumugenera igikombe cy'ubutwari rwose, nk'umuntu ngo waharaniye, sinzi ibyo yaharaniye, ari demokarasi, ari ugushyira hanze ukuri, kuko uriya mugabo yavugaga ibintu byinshi. Umunyapolitike, umwactiviste, yego ni nk'uko yabivugaga. Bo rero bamaze kumuha igikombe, nubwo yamaze kwitaba Imana, ariko babirekonesheje. Reka tugumye dutegereze turebe nimba icyo gikombe cyabo bamuhaye nta nubwo kigomba kwemerwa n'u Rwanda, kuko ni ibyabo, ariko n'ubundi uwapfuye aba yagiye, nubwo wenda kurekonesa ibigwi ibyo wagiye nabyo ari byiza cyane. Hagati aho rero birumvikana ko abantu barimo barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, apana u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda, barimo kuvuga ko rwose ngo uriya mugabo yaba yishwe. Numvishije, nabonye tweet y'umuhungu Habyarimana yandika rwose kuri Twitter, ntajya avuga, arandika gusa, nta hantu ndamwe bavuga uriya mugabo, ariko arandika, yanditse avuga ko rwose ngo ari leta ya FPR yamwishe mu buryo bwo kuzimya umuntu wese uvuga ibitagenda mu Rwanda. Na Kayumba yabikomozaho, ndetse rero urumva ko n'ihuriro ryose rya RNC ryamaze no kumugenera igikombe. Ubwo rero reka tukomeze turebe ibirimo kugenda bicaracara hirya no hino ku isi. Hanyuma rero mu gihugu cy'u Burundi naho tarasoza, mu gihugu cy'u Burundi biravuga yuko ishyaka CNDD-FDD ryamaze gutangaho umukandida perezida wa Repubulika y'u Burundi, Sebarundi nyine Ndayishimiye, akaba ari we ugomba kuzahagararira ishyaka mu matora y'umwaka utaha ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Bikagenda rero bivugwa yuko nubwo bamutanze mu gikari mu binugwanugwa, biravugwa yuko rwose nta kintu yabagejejeho, ku buryo no kumutanga ari wenda nko kwanga kwiteranya nawe, bakavuga ati isaha ni isaha, ushobora kujya kumva hari undi mukandida uturutse mu ishyaka ariko akaza yigenga, akaba ari we wahita muhigika. Ibyo nibyo basesenguzi bagenda barebera hafi, ntabwo ariko kuri ibi ngibi babishingira yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo ukuriye ishyaka, ari komiseri general, niba ari sinzi ukuntu babitaho mu Burundi, ariko ni SG wabo, ubwo bamaraga kumutora yavuze amagambo akomeye yatumye abantu bibaza, akavuga ati nyamara bishoboka ko nubwo uyu mugabo atowe ariko atemera perezida neza. Aho yavugaga ashima yuko umugabo bita Buyoya ari we wakoze ibikorwa remezo byinshi kugeza amagingo yangaya, bikavuga ati rero ni nko kunenga perezida uriho, kuvuga ati nta mihanda, amavuriro byose tubiheruka ku bwa Buyoya, ibiki n'ibiki, uri imbere y'umuntu uyoboye igihugu, nubwo nawe uri umuntu ukomeye uturuka mu ishyaka rimushyizeho, ariko perezida ntabwo ari umuntu woroshye cyane. Bikavuga ko rero dushobora kuzatungurwa mu mwaka utaha twubonye umukandida wigenga ukomoka muri CNDD ariko yigenga, akaba yahigika. Reka tubitekereze turebe ibizava mu matora y'umwaka utaha. Aka karere kazakarimo amatora cyane, kubera yuko no mu gihugu cya Kenya hazaba hari amatora ya perezida wa Repubulika n'abayobozi muri n'abadepite n'ibiki byose nabo mu nzego z'ibanze. Birumvikana ko Kenya, Burundi hazaba hari amatora. Tuzaba dufite rero amakuru menshi ku bazaba bakurikirana Miko Official ndetse n'ibindi bitangazamakuru. Tuzabagezaho 100% na kampeni nizitangira rwose, tuzagerageza muri ibyo bihugu twinjiremo tumenye ngo ni ibiki bagenda byabera. Mukomeze rero muryoherwe n'ibihe byanyu, twebwe turabakunda kandi tubahoza ku mutima, niyo mpamvu tubashakira amakuru meza yuje ukuri, nta kihuha kirimo, nta n'amakuru yo gutera ubwoba barimo, kuko
icyo tumaze si ugutera ubwoba, ahubwo ni ukwemforoma ndetse no kugufasha kugira imitekerereze yagutse. Mugire ibihe byiza, cawo cawo.